Mira hopa ye mira aho. Mira hopa nani se huntino if you say ye kra na aba anasesen. If you say ewu no adoso ati atese ewo ye man Ghana mu. Wo beti owo wo da sorry abrinya na owo nkwa na wote ede ba kokre ni wonu ma wo be sorry a wo be ka say oh ene die Ghana ye count you owo bia na say robri bia nkoso ana say ejahihye bia nkoso ana say nipa kunkum bia nkoso daba kokre ni wonu ma wo be da asori a wonti ensem bi say wo sorry ya na owo wo sorry ya na ewo te say ewo na adane high rank ewo Ghana edi hu ato oman Ghana so asema ababeto me puno so enne no ene se RMA teacher ni ate so o kire ade ewo St Paul's Roman Catholic Junior High School ahye ne ho akonfo ewo Techiman ahye ne ho akonfo ekunu hu ya na asem ni ncheche mu no wotie enkwada obukopie won etiche ni so a ya dia teacher ni no yo bi ate so oye okomporti no ho very disciplined oba school tem se ne be ya oni syllabus na se ni RME ya ade a o kire no no osua ansa na wako school dem ni nkwala na kakwa de akwa sua ade na ye na nkwala isi omuba school omuba ye no ene kire se common staff ye be bia teacher fo yina wo kwatra dewe na obra na wa ba beji wa ho me eho ena nkwala omu se omo banteme so pono na ye ntumu ebie ene wo ho ena muka so we die ye sure say ye teacher ni ya na kire se wa ye den wo ho no ntinu mumia yanko ho no ye bompini no na yanko ye de yanko echia no se ne da ye no akwala bia wo teacher ni na se wo se pono bia wo bora ho na ne wakọ tia teacher ni no na teacher ni no ni din ade Mr Paul Jamina sa ene ye different no to kolai bopini we eno mu so mo teacher ni ahye ne wakọ for te se ne keterema achi abeta ho enya asem kuma na ye na nkole ede buna ko neighbor amanye obangalo ewo around where they so ko ba manye esi o ye teacher Mr Jamina ana wawuyo adofo asemi awrewo ye ba wotietie ensem ewo nkwala ya no ni teachers fo ni bia wotu se teacher ni yo bia wo ni papa ya wo manfasa ensusu nu dase obeje ni kra efi onu ankasa ensem na me busa se die ne betimi ama onipa obetimi aje wo kra edi efri wonsa se ni asem ne etie bia no mesusu se obetimi no obi ayede esusu wasem so o minia say na ayede ekoso wo mabrabom etinka usha emoabe anase say na usha me faso na me ya ebeboa me but ye no nyina no ye de share ho na depression so ebeseti in pe obon se wan hye ya na se nyankopon ni ho afofia na wakọfa ahoma e de ahye wo kon afa susu no mesre wo na ya na wo bim ben enkrofo no ya so hu se obi wo ho na se etomre bi enya sana ni suni ni ban etie but edrum bi no waboto onkasa oye dinya wo so bopini nipa no enchi wani so nipa se mesidi onyemi nia anase nipa se mesidi menim no ewo baabia nti no ene school na ene ye ba ye teacher ni na mesumi teacher ni nti ene ma ba se me ba be hye me dia na se me be kire me nkwala ade ne ene ma hye mu na me komifie da bi so hu se teacher ni no ehu asisa kakra bi a bopini no minia adende na ekoso cause a friend in need is a friend indeed. Wow, it also popping in pano. Now only no education come so minia e dia na ekoso ade uyo okay. Na ni parent me free ni pem no the one can just say bia minia say ni sem na me kom. But so you we otutu wani je obi wo ha woni nkasa obi wo ha esane dia danfo bi e dia ye ni ntia na se san se osro se so kokana sam kire obi a ade be chine na ni sem dan abonte ne nipa esu ene ye ban e to da sa ene ko ba no bata ni sa no so wusu so wo be
teacher ni na ye wadan for wo hu se sesaya ba no no bopini no eni ni nkasa ewa ahobrasie mi ebi mo ho no ma wo ni nkasa wo be ni pa na ye dia na ye wo de opese ye de bia na wa mo wo de bia na wa ise wo yesa ni pa nya dia wo be free ni mo aka na sem anane how ede acho but who approach no on a good note and I say ewo kasa demo o me nia me wo se sesia no wo buto ede na ekoso wa bra boma obetimi ebie na kumema ye de aka ne ha na ye de ache no enipa bebre ekọ ensoshe mo nipa bebre ekọ awonyehie mu a omuhia emwa omuntimi nka esusu no na edi wo munya enti stress eya mu a mo bimbe enafofo a mo hu se ensisaye bi asesa wo obi wa ma ojo bi adane da wo sere but won se maybe do na se time bi na se nipa no abutu na se onkasa bupini no se na medinka eka no bopini ne eni no eni kita ho ne sa no nipa no be ye den ebe opina akan je ehia nbia ye de akire no na Ghana se say ewo no adoso dodo depression kum enkrofo depression di enkrofo enya etina me stress aya buma ye nkire do bible cry aka say ye nkire do ma hunya obi bra oben bia kire do de edema no fi say wunnim amanehunu anakodanda ni pakon ye de ekomu adofana di sare ntime wo pese wo chewa de efa ene ensem ya media ba betu je ntino me so ko YouTube channel na ko subscribe efa ko too much G8 comment section also chewa je efa ene ensem hu wo fi follow on Facebook, Instagram, and Twitter. Now, me de ene ensem about ma kono solo mi din e di efia enstroma. And I say na you be saying Asia. What